Danas spremamo pitu sa sirom. Dok ne naučim da razvijem kore za pitu kao moja mama, ovako pravim pitu sa sirom. Veoma je jednostavno i što je najvažnije, brzo gotovo. Biće vam potrebno jedno pakovanje kora, 2 jajeta, 200 do 300 grama sira, 200 grama grčkog jogurta, malo običnog jogurta, soli, ulja i malo kisele vode. Ostanite za nama, sledi priprema. Prvo pripremamo fil za ovu pitu i to tako što ulupamo 2 jajeta i dodamo izmrvljeni sir. Ja sam koristila fetu i stari zlatarski sir i dodajemo jogurt. So nisam dodavala zato što je sam sir bio slan, ali vi naravno možete. Pitu uvijam u rolat od 3 kore. Tako mi se uvek bolje ispeče i meni je jednostavnije. Prvu koru premažemo sa smesom ulja i kisele vode. Stavljamo drugu koru, također nauljimo i na drugu stavim i malo fila od sira. A treću koru bogato nafilujem i potom urolam. Isti postupak ponovim i sa ostalim korama. Ređam u pleh i premažem sa malo ulja i kisele vode i postamo susamo ukoliko želimo. Pitu pečemo na temperaturi od 200 stepeni nekih 20 minuta. Brzo je gotova. I na kraju dobijemo preukusan doručak ili večeru. Detaljan recept sa merama je u opisu ovog videa. Subscribeujte se na naš kanal, kliknite na zvonce. Šerujte ovaj video ukoliko vam se dopao i obavezno ostavite komentar ili sugestiju.